Minisitiri w'ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Jean Pierre Bemba yatangaje yuko ingabo z'iki gihugu zananiwe kunyeganyeza umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanira mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yabitangarije mu nama y'abaminisitiri yateranye tariki ya 2 Gashyantare 2024. Bemba yamenyesheje bagenzi be yuko FARDC yakomeje ibikorwa byiganjemo kurwanya M23 gusa nyine ikaba yarananiwe burundu kuyikura muri iyi ntara. Gusa ngo ibi bikorwa byakomwe mu nkokora nuko uyu mutwe witwaje intwaro wakomeje kongera imbaraga zawo z'abarwanyi bawo ndetse n'ibikoresho byayo. Njyewe nitwa Edike Lodi, hanuri ni kuri Big Shot TV Rwanda. Ndagira ngo ukore subscribe kugira ngo ukomeze kubona amakuru yose ajyanye n'intambara ndetse n'andi makuru yose agezweho muri kano kanya. Yes, nkuko M23 ikomeza bivuga ngo muri ibi bikorwa byayo bya FARDC ihanganyemo n'uyu mutwe wa M23 bakomwe mu nkokora nuko uyu mutwe ukomeje kongera imbaraga z'abarwanyi bawo ndetse n'ibikoresho nkuko radio na televiziyo bya RDC RTNC byabitangaje. Kuwa 4 Gashyantare yagize ati M23 yihagazeho rwose imbere y'imbaraga z'igisirikare cyacu zo kugarura amahoro, umutekano n'ubuyobozi bwa leta. FARDC yari yariyemeje gukura M23 mu bice byinshi igenzura muri teritwari ya Rucuru na Masisi. Yitabaza ingabo z'u Burundi, abacanshuro, imitwe ya Wazalendo na FDLR, ariko ntibyagize icyo bitanga. Uyu mutwe bahanganye nawo ni umutwe udasanzwe, ni umutwe ufite imbaraga abantu benshi batazi aho ziva. Gusa igihe kinini cyane bamaze biyubaka ni igihe rwose cyabahereza imbaraga ahubwo zinarenze izo. Ubwo gutsinda M23 byari binaniranye, umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC wohereje abasirikare muri Congo kugira ngo bafashe FARDC, ariko nabyo ntacyo byari gutanga kuko uyu mutwe witwaje intwaro wakomeje gufata ibindi bice byo muri Masisi. Mu mpera z'icyumweru gishize M23 yafashe agace ka Shasha kegereye ikiyaga cya Kivu. Ibi byasomye umuhanda uhuza Goma, Sake na Minova muri Kivu y'Amajyepfo ufungwa. Gufunga uyu muhanda ni ibintu bishaka kuvuga yuko nyine bari kuniga umujyi wa Goma. Gufata imihanda yose yerekeza muri Goma ni ukwemeza yuko rwose nta kintu kimwe kigomba kwinjira muri Goma. Ubutunzi bugomba gusahurirwa mu mayira, ibiribwa bitagomba kugera i Goma n'ibindi byinshi. Ni ingaruka zishobora kugera kuri Goma mu gihe M23 yabikomeje rwose igafata imihanda yose, dore ko muri aka kanya dufite amakuru yuko M23 yamaze gufata imihanda igera kuri 4. Ubuyobozi bwa M23 busobanura yuko abarwanyi bayo bari gufata ibindi bice mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage no gukumira ibitero FARDC n'abayifasha bari kugaba ku birindiro byayo. Bemba yemeje yuko FARDC yananiwe gukura M23 mu bice igenzura. Ukuri ku bijyanye n'iyi ntambara yo muri Congo ni ibintu byinshi kandi bigiye birimo amayobera. Abenshi batangaza yuko Congo yabirimo irafashwa n'ibihugu bitandukanye. Ibi ariko nabyo ntibikunze kugaragaza imbaraga zabyo, kuko niba M23 ishobora gutsinda iki gihugu kugeza n'ubwo ifunga imihanda yabyo yerekeza mu mujyi wa Goma, ni ibintu bikomeye cyane. Goma nimara gufatwa araza kuba hakurikiyeho undi mujyi ukomeye cyane muri Congo. Ni imbaraga zikomeye cyane, abantu benshi batemeza yuko uyu mutwe wa M23 waba urimo kwifasha, bakaba bavuga yuko waba ufashwa n'ibindi bihugu byinshi bitandukanye. Yes, minisitiri rero yakomeje atangaza yuko bakeneye kongera imbaraga kugira ngo bashe kurwanya uyu mutwe wa M23. Yes, aka kanya ndimo mubwira inkuru nibwo mbonye iyi nayo isohotse aka kanya. Ndavuga nti reka minsi nyikubwira mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Kinshasa habaye inama y'igitaraganya yiga ku mutekano w'umujyi wa Goma n'ibice biyikikije, kuko uyu mujyi nyine ugiye gufatwa. Iyi nama yayobowe na perezida wa Congo Felix Tshisekedi, yitabiriwe n'abarimo minisitiri w'ingabo Jean Pierre. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize umutwe witwaje intwaro wa M23 wafashe agace ka Shasha kegereye ikiyaga cya Kivu. Ibi byatumye umuhanda munini uhuza Goma, Sake na Minova ufungwa. Ifungwa ry'uyu muhanda risa n'iryashyize Goma mu bihe bidasanzwe, kuko indi huzuye umujyi n'utundi duce tw'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru nayo yarafunzwe bitewe n'imirwano imaze igihe ibera muri iyi ntara. Muri iyi nama nkuru ya gisirikare, Minisitiri Bemba yasobanuye uko umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru uhagaze. Yongeraho yuko ingabo za Congo ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo M23 idafata umujyi wa Goma. Yagize ati inama nkuru y'igisirikare yahaye ubutumwa abaturage bose ko
yuko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo umujyi wa Goma udafatwa. Igisirikare kandi kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo cyisubize ibice byafashwe. Bemba yamenyesheje abitabiriye inama y'uko mu gisirikare no mu zindi nzego zishinzwe umutekano harimo abagambanyi, aboneraho gusaba y'uko bazajya bahabwa ibihano biremereye cyane kurusha ibindi. Uyu muyobozi yitakanye abakoresha imbuga nkoranyambaga bagaragaza y'uko ingabo za Kongo ziri gutsindwa. Uru rugamba ntabwo ingabo ngo ziri kurutsindwa, aravuga yuko ari ibinyoma rwose bigamije gutera abanyekongo ubwoba no guhangayika. Yagize ati ni ngombwa kwitondera imbuga nkoranyambaga zibiba ubwoba n'urucantege, mwitonde rwose, ntabwo ari ukuri. Igisirikare cyacu kiri gukora akazi kadasanzwe kandi turabishoboye. Minisitiri Bemba yatangaje aya magambo nyuma yaho mu nama y'abaminisitiri yabaye tariki ya 2 Gashyantare 2024, ari n'ibindi nari maze kubwira. Yamenyesheje Tshisekedi ko M23 itari kunyeganyezwa rwose n'imbaraga ingabo za Kongo ziri gukoresha mu kuyirwanya. Bemba yitakanye imbuga nkoranyambaga zigaragaza intege nke z'ingabo za Kongo. Ese ubundi ukuri ni ukuye kuri ibi ngibi? Minisitiri w'ingabo za Kongo yatangaje yuko kandi ibintu byose byateguwe kugira ngo umujyi wa Goma udafatwa, mu gihe ubu bivuga yuko uyu mujyi wamaze gugotwa ku gice cyose cy'ubutaka n'umuhanda mukuru wari usigaye ugezayo ibicuruzwa byinshi ukaba ugenzurwa n'umutwe wa M23. Jean Pierre Bemba kandi yatangaje yuko biriya nyuma y'inama nkuru y'umutekano. Minisitiri w'ingabo za Kongo yatangaje yuko ibintu byose byateguwe kugira ngo umujyi wa Goma udafatwa, mu gihe ubu ngubu bivugwa yuko uyu mujyi n'ubundi wamaze kugotwa mu gice cyose cy'ubutaka n'umuhanda mukuru wari usigaye ugezeho ibicuruzwa byinshi ukaba ugenzurwa n'umutwe wa M23. Mu yandi magambo nawo warafashwe. Jean Pierre Bemba yatangaje biriya nyuma y'inama nkuru y'umutekano yateranye Kinshasa, nk'uko nari nabikubwiye, ikuriwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ku wa mbere nimugoroba nk'uko ibiro bya perezida bibitangaza. Iyi nama yize by'umwihariko ku bibazo byihariye ku gisirikare muri operasiyo zirimo kuba muri Kivu ya ruguru nk'uko Bemba abivuga. Yavuze yuko abari muri iyi nama batanze ubutumwa cyane cyane ku baturage ko hateguwe uburyo bwose ngo umujyi wa Goma udafatwa. Yongera ati abantu bagomba kwitondera amakuru ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga agamije kurema ubwoba n'intege nke. Ibintu byose byateguwe mu kurinda umujyi wa Goma. Bamwe mu batuye Goma kandi ku wa mbere babwiye BBC yuko hari ubwoba n'impungenge nyuma y'uko bivuzwe yuko M23 yafashe agace ka Shasha ku muhanda mukuru wa Goma, Sake na Minova na Bukavu. Iyi ni imwe mu nzira enye z'ingenzi zigeze ibicuruzwa byiganjemo ibiribwa mu mujyi wa Goma bivuye muri teritwari ya Masisi na Rucuru n'ahandi. Izindi nzira 3 nazo ubu ngubu zica hagenzurwa na M23. Bemba kandi yavuze yuko ikindi bavuze muri iyi nama ari ikirebana n'ahantu hafashwe n'ingabo z'u Rwanda. Nk'uko babivuga, abategetsi ba Kongo bakomeza kwitsa ko M23 ifashwe n'ingabo z'u Rwanda, ibyo Kigali ikomeza ibihakana. Kuri aho hafitwe na M23, Bemba yagize ati ihuriro ry'ingabo zirimo gutegura ibishoboka kugira ngo hose hongere hisubizwe kandi ibi bizakundwa. Kandi ibi bizakunda rwose. Avuga yuko Perezida Tshisekedi yasubiyemo ko ibi bifatwa nk'aho ari ingamba zishoboka. Mu mirwano ingabo za Kongo zirimo gufashwamo n'umutwe w'ingabo z'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC zavuye muri Tanzania, Malawi na Afurika y'Epfo hamwe n'imitwe itandukanye y'inyeshyamba yiswe Wazalendo. Inzobere za ONU zivuga yuko ingabo za Kongo zafatanyije kandi n'umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda n'ingabo zoherejwe na leta y'u Burundi. Ibi bihugu byombi birabihakana. Bemba yasabye abaturage kwitondera ibishyirwa ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza intege nke z'ingabo za leta. Ati ingabo za leta zirimo gukora akazi kadasanzwe, wenda ntitubivuga bihagije, ariko mu ngamba mugomba kumenya yuko umwanzi arimo gutakaza bikomeye urugamba. Hashize ibyumweru imirwano ari urutavanaho mu bice bimwe bya teritwari ya Rucuru na cyane cyane Masisi mu bice bya Mweso, Karuba na Kelolilwe. Gusa nyine kuva mu mpera z'icyumweru gishize imirwano yatangiye kuvugwa ku misozi yo muri Grupoma Kamuronsa nk'umusozi w'ingenzi mu gisirikare cya Muremure n'indi ikikije ikibaya cya Centre ya Sake gikomeza igoma muri ibirometero 250 iburasirazuba. Njyewe nitwa Lodi, reka nze kugaruka mu kanya mu makuru ari buze kubagezweho. Kora subscribe kugira ngo nayo ataza kugucika.